Haleluya kanisa. Amen. Wan be gi thuolo mar bedo gi Christine Okuthe. Emba bro kwae mond o moswa. Okay. Kato wan gi thuolo be mar bedo gi Elder Peter Otieno. Elder Peter Otieno. Nyuma kamwe tiende ni kuno okudhiye okudoge nyaka wang'e kuno mondo kik wadoge. Wan gi be gi thuolo mar bedo gi Evelyn Odhiambo. Akwaye ni embo omoswa. Hallelujah church. Amen. Kato wan gi thuolo be mar bedo gi Madam kawuono madhi bedo our translator. Madam, just come up and greet us. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Awacho Madam to ang'iyo chien, but Madam achielo be nie batha ka. Madam Alice ma be loko na sama alendo ne. Ambaye anatukaribisha pia ni mzee wa kanisa, mzee wetu Tom Omolo. Happy Sabbath. Happy day. Ya kikwa wacha. Kikwa wacha. Wateme bedo mamor. Donge. Ti imor neke chango. Kikwa wabeda koras. To wang'e ni nyim Nyasaye en ang'o mamiyo watimore nade. Mamiyo wabedo mamor. Kawuono wan gi a blessing. Leo tuko na mgeni maubiro odiochieng' ma ber mar publishing day ni or publishing Sabbath, ambaye amekuja katika siku kuu ya uchapishaji wa vitabu. An elder evangelist Julius Atito Lombo. Hayo ndiyo majina yake. Program beto chache matin. But wase consult kode mung'isa ni kamane kaka gin. Julius Atito Lombo. Emabro telo nwae watch mar divine service makawuono. Yeye ndiye atatuongoza katika ibada ya leo. Eruru kamano kuom winjo mago. Asanteni kwa hayo. Haleluya kanisa. Amen. En thuolo machielo Ni wakati mwingine mawadagolo ne Nyasaye tithe kod mich mamoko, ambapo tunataka kutoa matoleo zetu kwagone erokamano nikech gweth mwaseyudo kwa kuome. tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa mibaraka zote ambayo ametupa. Abiro refer you to book moro achiel. Nitawatuma katika kitabu kimoja, Book mar Ngeche, the Proverbs, kitabu cha Methali 3:9. 3:9. Inyalo some loko ma in go. Soma katika tafsiri lako. Man go ni to wache kama. Honor the Lord by making him an offering from the best of all that your land produces. Inyiswa ni wa mi Nyasaye duong'. Tunaambiwa tuweze kutukuza Mungu Ka wachiwo mabeyo moloyo tukitoa yale kwa kuom gigo ma Nyasaye osegwedowago. tukitoa yale ambayo Mungu ameweza kutubariki nazo. Kora kwayo the ushers manie duty Masemansi wetu ambao wako katika zamu mondo chungi ochok tithes to gi mich mamoko. mnaweza endelea na kukusanya zaka na Panda mlima, panda na Yesu. Mano nyiso niya, hiyo inamaanisha kwamba wane sabato tuko katika sabato
mar kowo weche mondiki, ya kueneza mambo ambayo yameandikwa, lando weche mondiki, kueneza maneno ambayo yameandikwa. Mano odiochieng' ma wantie. Hiyo ndio siku ya leo. Mokwongo ago erokamano. Ya kwanza ni shukrani. Ago erokamano ne jogeng'o. Ninatoa shukrani kwa wana wa Ogengo moyie mondo abi e diergi, ambao wamekubali nije kati yao. Sani kanisa jiteke manyalo tamo wendo manonego bibiro. Siku hizi watu ni wagumu hadi wanaweza kukataza mgeni ambayo amekuja kati yao. Kendo departments nitie mang'eny mawegi wangi kwarok dwar tugo. Na kuna maidara ambao wenyewe wako na macho mekundu, hawataki mchezo. Kendo idara gino nyaka dhi nyime. Na hiyo idara yao lazima iendelee tu mbele. Kata tich Nyasaye gore piny to gore agoya. Hata kazi ya Mungu ikianguka ianguke tu. Tene idara neno nyaka ne matim gimo dwarono. Hilo idara lake lazima zitende jinsi inavyotaka. Koro mi agoyo erokamano. Kwa hivyo ninawatolea shukrani. Jakwath erokamano. Mzee wa kanisa asante. Nyocha ulimo wa. Mlitutembelea. Koro aba biro dwoko lwedo. Mimi pia nimekuja kuwatembelea. Ntenore no osiep me kind Ogengo to gi Ng'ong'a wa pod omakore. Naonekana kwamba urafiki kati ya Ogengo na Ng'ong'a bado inaendelea. To ang'eyo ni osiep madieri en osiep mimako gi piny ngima. Najua urafiki wa kweli ni urafiki wa ulimwengu mzima. Koro ji duto te gin osiepwa. Sasa wote ni marafiki zetu. Nikech watero negi wach to gin bende gimiyowa wach. Kwa sababu tunawapelekea ujumbe na hao pia wanatupatia ujumbe. Mondo biro Yesu orure. Ili kuja kwake Yesu iwe haraka. We achaka agone jower erokamano. Wacha nirudishe shukrani kwa waimbaji. Jower mamit kabisa. Mmeimba vizuri sana. Kendo sama ne uchako wer. Na wakati mlioanza kuimba, nitie jomoko me winjo. Kuna wengine walikuwa wanawasikia. Mama moro ne winjo ka adwa penje mondo awinja ne ka gima ne. Mama mwingine alikuwa anawasikiliza hapa, nataka kumuuliza kama zile maneno za mama habari nyimbo unaelewa Kijaluo? Hivi ndio Luo? Unaelewa tu Kiswahili? Kiswahili kende. Wameimba nini? Jogina werango. Mama jogo werango. Uwacho nang'o wa? Amen. Erokamano. Jaza mafuta taa. Hata wewe umejaribu, lakini wewe ulianza kuenjoy wimbo hata kabla ya maneno. Ni chako winjo thum kapo kiwinjo weche magwe. Winjo wachno. Mnasikia hiyo jambo? Ka ine kanisa nyakibed kin. Ukiwa kanisani lazima uwe makini. Chako winjo mit waya kapo kuwinjo the message. Alianza kusikia utamu wa waya kabla hajasikia ujumbe. Koro kwa hiyo bende wapuonjore. Hiyo pia tunajifundisha. Kaluwore gi wach ma wan go kawuono kaka kithor wach. Kwa sababu kulingana na jambo ambalo tuko nalo leo. Makelo go mana ni topic. Hiyo iko ndani ya hiyo mada. Weka ngatieko. Koro ka ngatieko tikelna go mondo uyakikwil. Erokamano. Asante. Achaka gona jogo Ogengo erokamano. Nashukuru wana Ogengo tena. Nikech ang'o? Kwa nini? Jogengo gi hawa wana Ogengo endalo ma piny ogikeni. Nyakati hizi za mwisho onge joma chungo program mar publishing kama. Hakuna wale ambao wanaweza kusimamisha program ya publishing hivyo uchapishaji. Ka biro ka tawinjo kinyiso jini buge gi ng'eny gi osetimruok nade. Nilipokuja hapa nasikia kwamba vitabu hivi osekawgi vimechukuliwa kwa kendo kawgi ne jok ma nitiere iye ka zimechukuliwa kwa walio hapa ndani kendo kawgi gi joma ni iye ka na watu ambao wako hapa ndani ne joma ok nyal ng'iewogi
kwa wale ambao wasiojiweza hawawezi kununua mondo giyud ote mani e bugegi ili wapate ujumbe katika hizi vitabu mondo wach mane wero ni ji chiwo ahening to ikreni duok Yesu Kristo mar ariyo cha ili mama ambao alikuwa naimba ati watu watoke usingizini wajitayarishe kwa kurudi kwa Yesu mara ya pili ochop kare iweze kutimika. Omiyo jogengo Kwa hivyo wana Ogengo, Nyasaye mondo ogwedhu, Mungu na awabariki, mondo utim tich Nyasaye, ili mtende kazi ya Mungu. Ka jomoko ok dwar mondo wach Nyasaye olandi, kama wengine hawataki kuhubiriwa neno la Mungu, nikech gidwaro mondo igo opira mar yura nena, kwa sababu wanataka kupiga ile mpira ya shemeji nione, to uru dwaro ting'o malo adiera mar Injili. Nyinyi nataka kuinua ukweli wa Injili. Kik ung'igi, msilale, timuru tich Nyasaye, mtende tu kazi ya Mungu. Joma ne o-sponsor bugegi ne ji anegi ka. Nione hapa mbele wale ambao walijitolea ili tupate hizi vitabu. Nitie jok ma ochung' e buge moko ka ne ji ka ging'iewo negi. Kuna wale ambao wananunua watu mitimo kamano, ikiwa ulifanya hivyo, may I see you by standing up. Aneni ka ichung' malo. Kisungu akia koro ka wacho marach kik itera e laboratory mar Kisungu. Usimpeleke katika lab ya Kiingereza, haijui sana. Erokamano. Thank you so much. Yeah, bera ki kama intenu. Keti tu na hapo ulipo. Nikelo kel kanyango medi. Weka tu hapo. Koro dogi bed piny. Ai chungi kacha. Aneno jika. Naona watu hapa. Mama mora neno kama chalo gi akeni en nyamin pastor. Kuna mama mwingine
tukaendelea kwa mambo ya ku Okwanyal bedo joloch. hatuwezi kuwa wa chini Nikech ei kanisa ka wadongo mwabedo kama malo. kwa sababu tumekuwa katika kanisa na tukafika hali ya juu. Inyalo dongo. Unaweza dongo i kanisa ka. unaweza kuwa hapa kanisani, Inyalo dongo i kanisa ka. unaweza kuwa hapa kanisani. Nichako ka in jalema lema. Ulianza kama wewe unaomba tu, Aeto idongo ondusni migao moro. kisha ukapatiwa sehemu fulani, Idhi ma kanisa obedo piny owacho ni nyathiwa ni water school samoro kata school. ukaendelea hadi kanisa ikakupeleka shule, Ma kanisa oteri school. kanisa ikakupeleka shule, Ma huni somo. na leo wewe ni msomi. Kia kanyo iyudo tich. Ukitoka hapo ukapata kazi, Inyalo bedo pastor. unaweza kuwa mchungaji, Inyalo bedo achiel kuom jok matiyo kata mane conferences wa. unaweza kuwa mtu ambaye anafanya kazi kule katika Kata conference divisions wa. ama katika division Kata mane headquarter maduong' GC. ama kule general conference. Ni to mago duto Lakini hayo yote ok nyal kelo ni resruok. hayawezi kukufanya unusuriki. Gima nyalo kelo ni resruok Watu wanaweza kukusaidia en kiwuotho gadiera mar wach Nyasaye. kwamba unatembea na ukweli wa neno la Mungu. Ka wach Nyasaye ema chiko ngimani. Neno la Mungu ikiongoza maisha yako. Omiyo muma mane wasomo kawuono Kwa hivyo Biblia ambayo tumesoma leo ne en buk mar Jorumi. ilikuwa kitabu cha Warumi apar gabich wes ang'wen 15 fungu la 4 ne wuonwa ilikuwa inatuongelesha ni nitie gik mane ondik chon. kwamba kuna maneno ambayo yaliandikwa hapo awali, Gik mane ondik chon go ziliandikwa hapo awali, nondiki ziliandikwa mondo omiwa geno, ili zitupatie tumaini, mondo weche mane ondik chon go omiwa kinda, ili tufanye tuwe na mondo weche go omiwa yie motegno, tuwe na imani nzuri, aeto wachopie kisha tufike dwaro mar Jehova Nyasaye. katika matakwa ya Jehova Mungu. Kawuono king'iyo ngima dhano, Leo ukiangalia maisha ya binadamu, king'iyo ngima jolemo kawuono, ukiangalia maisha ya wale naomba leo, giparo mana niya wanafikiria tu kwamba ni mago weche mondike gazeti. kwamba haya ni maneno ambayo yameandikwa katika gazeti. Ng'ato nyo wacho kama Mtu alikuwa anasema hivi, ni onge kaka onyalo bedo e kanisa ni hakuna jinsi anaweza kuwa katika ni kanisa olemo, kwamba anaomba lemo to olemo kendo Nyasaye to ohero, anaomba na Mungu pia anampenda, to ok onyal bedo gi dhako achiel. lakini hawezi kuwa na bibi mmoja. Nyaka obed gi mpango wa kando, Lazima awe na mpango wa to kando. olemo kendo sawo madho ndope. Anaomba na Pasaka pia anakunywa mandoo. Achako marach, Nimeanza vibaya, chako marach kabisa, nimeanza vibaya sana, chako marach. Taonge luoro, lakini sina woga. ka wadhi e Biblos Tukienda katika Biblia ma en wach Nyasaye, ambayo ni neno la Mungu, e buk mar Wuok katika kitabu cha Kutoka 20 20 Nyasaye owacho e wachne Mungu niya anasema jambo hili e wes apar wes apar gang'wen katika fungu la okona linasema nini? 20:14 Wuok som Exodus 20:14. wach Nyasaye. Wach Nyasaye Neno la wacho ni Mungu kik itim ang'o, Nasema kwamba usizini, to ng'ama nie kanisa lakini yule ambaye uko kanisani wacho niya anasema kwamba nyaka obed gi mpango wa kando. ni lazima awe na mpango wa kando. Iwinjo? Je, unasikia? The word of God Wach Nyasaye is not a newspaper. ok en gazeti, En wach mopurore motegno. ni neno ambalo liko imara. Weya koni, Wacha nikwambie, wacha ni nikwambie wach mane Nyasaye owachono kwamba neno ambalo Mungu alisema pok opudhi. haijatolewa. Wuok nogo 31 Kutoka hiyo Exodus wes 31, 18 Exodus 31:18 wacho nang'o? inasema nini? Adwa ni winj wachno maber. Nataka utege masikio vizuri. Som gi dholuo. Mane ng'ato minai microphone kopo ni ok ng'iewe. Ungalipatiwa Kopo ni microphone ni ok ng'iew. Kama Mane ng'ato minai. Adwa ni jojenzi owinj wachni. nataka jenzi wasikie neno. Joyuth adich go moloyo adich gi makaneno ka jayuth oteno wiye nindo litna Nikiona mwanayuth amekaa hapa analala na kuhuzunisha na huzunika, kang'iyo ni jayuth wuodo i sime ni chat ilamo Nyasaye mangima mano ochupo gi piny gi sokni duto mag pi
ako katika simu na injili inaendelea na huzunika sana. Soma. Owacho kama kane Ruoth Nyasaye osetieko wuoyo gi Musa e got Sinai, nomiye kite mopamore ariyo mag rapar. Mawe mawili. Gin e kite ariyo mane Nyasaye ondikoe gi lith lwete. Apenjo ujodolo. Na wauliza wachungaji. Ni nani aliandika sheria 10? Ng'ama andiko chike 10? Nani aliziandika? Mungu ameandika kwa mkono wake kwamba usizini. Okwe. Hiyo longe imekutosha ni ya bibi yako, uzuri wako. Awe na miguu mikubwa ama midogo ni yako. Hata kama bwana wako hawezi kuvaa kinyasa kwa sababu ni wako. Hebu nikuulize. Okwe. Je, mmena wala mwanamke mama kuna mama wengine ambao walidharauliwa na mother-in-law wakati waliolewa. Lakini leo usipo vizuri huwezi kumwona. Sababu amezaa. Mungu ndiye alikupatia. Yeye huyo ndio wako. Kama hujui gharama ya bibi yako akikufa. Okwe. Nilizidi kujua gharama bibi yangu. Usifikirie kama amekufa la. Ukimwona mwili yake ni safi. Nyocha kauponi ne nyalo be nitie kaka nakia nengone amedo ngengo to na leo amedo ngengo sami nena huwe. Nimezidi kujua gharama yake vile nimekaa hapa. Amedo ngengo nimezidi kujua thamani yake. Ibo ngengo chiegi wachasae kanya weyo wachasae mwalando neno la Mungu ambalo tunahubiri wacho inasema kwamba kikitimma usifanye hivi na usifanye hivi. Koro mitimono sasa hiyo ambayo unatenda kata miwachono ama ile ambayo unasema kata miparono ama ile unawaza oluore gi dwaro mar Nyasaye. Je, inaenda sambamba na matakwa ya Mungu? Biblia osewacho niya, Biblia inasema kwamba gik manotimorego nondiki, hizo vitu ambazo zilitendeka ziliandikwa mondo puonjwa kawuono, ili zitufundishe leo. Jomoko wacho ni nondiki ne jo-Israeli. Wengine wanasema kama iliandikwa kwa Wanaisraeli. Nondiki ne jo-Israeli. Iliandikwa kwa Wanaisraeli kweli? Adier ni nondiki ne jo-Israeli. Ni kweli iliandikwa kwa Wanaisraeli. The fourth commandment. Hebu angalia katika the fourth commandment. Adwani wiji. Koko neno chiki nondiki ne jo-Israeli. Kama ilikuwa imeandikwa kwa Wanaisraeli kusikia. Adwani wiji. Hebu tega masikio. Chik no maki. Nekech Biblia osewacho kanyo niya. Kwa sababu Biblia inasema hapo kwamba ni kata jadak manie idala ni hata anaishi kwako kikitima ngo asifanye kazi kikitim tich adier ko sabato kata jatich madichuo kata madhako kikitima ngo na kazi wa kiume wala wa kike asifanye kazi kata wendo tena foreigner hata mgeni aliyokuwa manie idala ni ambaye kuja kukutembelea hasifanye kazi. Kare chiki Nyasaye kumbe sheria ya Mungu wach Nyasaye yango nwane ya neno la Mungu inatueleza kwamba omako wawate imetushika sisi sote. Wachaka songi. Hebu tusonge mbele. Wach Nyasaye katika neno la Mungu katika kitabu cha rapar chika uchiel wesabich Deuteronomy wacho wach mo 6:5 inasema okona ngo Deuteronomy 6:5 inasema owacho nango ngamo yudo some piyo piyo some Kumbukumbu la Torati 6:5 oko
dhi nyime. Mama somane kanyo gi microphone. Som chike mamiyo kawuono chake wesa di abiriyo. Anza fungu la verse 7. Somane. Yaye. Jolemo kati nguru bad Musa malo kuma untie. Jasigu ok dwar mondo wagow. To nyaka wagowe gi Ni lazima tutaendelea kwa jina la Yesu. Rapar chik auchiel wes abich wes auchiel. Wacho nang'o? Kumbukumbu la Torati 6 abich wacho niya, heruru Ruoth Nyasaye ma Nyasachu gi chunyu duto, gi parou duto, kendo gi tekou duto. Chike ma amiyou. Koro chikiti kanyo mondo iwinj janyuol mobedo ka. Hebu tega masikio usikie. Janyuol mobedo ka. Mzazi ambaye amekaa. To gi jayuth mobedo ka. Na mwana Yesu ambaye mobedo ka. Na mtoto chikiti kanyo. Owacho niya, chike ma amiyou kawuonogi. Chike ma amiyou kawuononi. Hii sheria ambayo nimewapatia. Kanuru e chunyu. Kendo puonjgiuru nyithindu. To ka usekanogi e chunyu to puonjgiuru ang'owa. Watoto wenu. Bende twaguru kuomgi e mier. Kata kuwuotho e yo. Kata kudhi nindo. Kata kuchiewo gokinyi. Koro beda piny. Wadhi nyime mano ang' itieki. Kawuono waweyo cardinal duty mane Nyasaye omiyowa. Najua kazi ambayo Mungu alitupatia. Mar mako chikne. Ya kushika amri zake. Mar hero Nyasaye. Ya kupenda Mungu. To kwasehere. Na tukishampenda. Wapuonj nyithindewa. Tufundishe watoto wetu. Wadak e ndalo giko. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Jokuodhe wadak e ndalo ang'owa. Tunaishi katika wadak e ndalo ang'owa. Giko. Jopuonj wadak e ndalo ang'owa. Giko. Kawuono nyithinde ema chiko jonyuol ongoza wa kawuono jojensi ema chiko jonyuol. Kar mondo jonyuol otimre nade? Badala wazazi kuongoza wana youth. Ni wana youth wanaongoza. Kanye loke. Katika nyakati hizi wana youth na jenzi ambao wanaongoza wazazi badala ya wazazi kuongoza majenzi. Mane loko maber. Aya kawuono mawuoyi. Leo hii nyithinde ma jopuonj gonegi sarut. Watoto ndio walimu wanawapigia saluti. Kar mondo mi nyathi mondo ogone japuonj ang'owa. Japuonj saa asaya nyathi. Mwalimu anaomba tu, anabeg tu mtoto. Kang' ochwadi to nitie child right. Hata akichapwa kuna child right. Child right no. Hizi child wadwa menyo gi Biblos. Tunataka kuziangalia katika Biblia. Idwa luwo right. Madano kel. Wanataka kufuata dwalo ratiro madano kel ya binadamu. Jatelo mar hospital asar yuti. Idwa luwo ratiro madano kel. Wanataka kufuata ile sheria ya binadamu. Kosi idwa luwo wach Nyasaye. Wanataka kufuata ya Mungu. Haya. Proverbs 22 verse 15 wacho nang'o? Proverbs 22:15 Methali 20:15. Nyithindo wawe. Tumeacha watoto. Nyithindo wakwe. Hatuwaonyeshi njia. Nyithindo wapuonj wach Nyasaye. Hatuwafundishi neno la Mungu. Wapuonj chike Nyasaye. Hatuwafundishi sheria za Mungu. Nyomi abedo gi mirima. Ilipatia hasira. Wacho niya. Nikasema kwamba Jehova Nyasaye. Jehova Mungu. Dang bed marach. Itakuwa mbaya. Kawuotho kalando injili mari. Nikieneza injili yako. Tanyalo yudo ni oda kare jojensi maga kia kata chikni. Napata kwamba jenzi wangu hawajui hata sheria zako. Akoni ni check project. Nakwambia naweza uende ukaanza. Owacho nang'o? Owacho kama. Timo gik mofuwo en kit nyathi. Iwinjo ni nyathi man ka matimo nade? Mawinja. Mtoto ambako hapa ananisikiliza. Ni timo gik mofuwo en kiti. Kufanya maneno ya ujinga ni tabia yako. Ka ichwade. Kichwade. Obiro weyo timbe makamago. Lok mano. Kichwade. Ukimchapa ataacha hizo tabia mbaya. Koro ng'e malong'o. Sasa jua vizuri. Kaka nyathi. Wewe kama mtoto. Ni achiel kuom gimonego janyuol timni. Moja wapo ya vitu ambavyo mzazi anastahili kufanya. Ni sami timo gimofuwo. Ni kwamba ukifanya ujinga. Yadi en chweto.
Dawa ni kiboko. Hata kichwa chako kikichapwa kidogo. Toka uoni video mane. Daddy, leo nasikia tu daddy. Wara, babu, mami. Nyaka jo Kristo are pampering their children. Kata jo Kristo bende tuna nyithindi kamano. Ni mano lony manyien no wada kigine nyobiro dero. Odere ati kwamba hiyo ni ustadi. Wan waluo ng'awa. Wan waluo dwar Nyasaye. Mowachore achiel kuom gimapolo fuwo kuom nyathi. Kwamba kiboko ni atoa ujinga kwa mtoto. Iwinjo koso ok winjo? Umesikia ama hujasikia? Chieng' moro noluonga. Siku moja niliitwa ndalo ma sheria mar child right nochakore. Wakati walianza hizi sheria za child right, haki ya watoto. Koro luonga e skul. Nikaitwa shuleni. Ondikna barua ni wuodi misbehave. Nikaandikiwa barua kwamba kijana yako amemisbehave. Akupenye no misbehave ni. Nikauliza amemisbehave. Kareki nabi. Nitakuja kesho. Naonge. Nilikuwa siko. To ndalogo ne an gi nyithi owadwa. Nilikuwa na watoto wa ndugu zangu. Achiel kuomgi. Mmoja wapo ema no misbehave. Ndiye alikuwa amemisbehave. Ne gin kiye. Walikuwa ni mayatima. Koro natere school. Nikampeleka shuleni. Koro kadhi golando ariyo. Nikaenda na viboko viwili. Nating'o powadi. Nimebeba viboko viwili. Okwe. Powadi ariyo. Moyiedhi kabogi gazeti. Nikazikuja kwa gazeti. Koro ndalogo ndiga ema ne nitie. Wakati wote tulikuwa na baiskeli. Anko kang'iewo apiko jowa ok awacho ni ung'ieona. Nilikuwa sijanunua pikipiki, sijasema mninunulie. Koro anyonga ndiga. Nikaenda tu na baiskeli. To kagike sikul moro ni St Mary's Winyo. Nikifika kwa shule moja inaitwa St Mary's Wiga. Kadonjo. Nikaingia. Koro ikona ne wuodi. Nikaambiwa kwamba kijana yako kanidwa introduce topic mar form 2 nikech ne giae form 1. Tulikuwa tuna introduce topic ya form 2. To gidagi ni ginsani gisetieko penj magika inano gidwar winjo. Wakasema wameshamaliza mtihani wataki kusikiliza hizo. Akod mane ni. Nikasema hiyo koro akona winjo ni un esikudu ka okuchwad nyithindo nikech ang' sirikal. Nikasema nimesikia hapa shuleni mwenu hamchapi watoto kwa sababu serikali mtafukuzwa kazi. Mara ichwad wangu anachapwa nikech kwa sababu Biblia sokona ni mane hiyo monyalo winjo go. Biblia imeniambia kwamba hiyo tu ndio njia. Koro jaduong' moro bende wadhigo. Kuna mzee mmoja tulienda naye. Jaduong' ni ohero ga nyithinde ahinya. Huyo mzee anapenda watoto wake sana. Ok ochwadi. Hachapi. Nyithinde go ok odhi sikul. Watoto wake hawakwenda shule. Koro mabe opupni go kani ibenya ichwadi. Huyo wake akasema tu wewe pia naweza kukuchapa. Wewe jaduong' ma pod wuoyo an mara riye na piny mondo alosi. Wangu niweke chini nichape. Olando madhi kadha. Nodhi motieko sikul okweru. Alienda akamaliza shule. Koro chieng' moro koluonge tich moro. Siku moja akaitwa kazi fulani. Ondika application. Akaandika application. Aeto kawe. Akachukuliwa. Koro biro go nairo kamano wuora. Akakuja kunipatia shukrani baba. An naneno ni ger koda. Nilikuwa naona kama wewe ni mkali. Kare nilosa jomo ndika application. Na ulinisaidia kwa sababu wale ambao waliandika application. Ana maber mologi no kawa. Mimi nimeandika vizuri kwa shina limechukuliwa. Okwe. Ang'o matemo wacho? Najaribu kusema nini? Awacho ni ya. Nasema kwamba Nyasaye mawawacho kawuono. Neno la Mungu ambalo tunazungumza leo. Nyisowa kaka onego wabed kaka jokristo. Inatueleza jinsi ambavyo tunastahili kukaa kama Wakristo. Nyasaye en ler. Neno la Mungu ni mwangaza. Kendo en taa ne tiendwa. Zaburi 119. Alitaa katika mguu yetu. Psalm 119 verse 105. En ler. Ni mwangaza. Nyasaye en rieko. Neno la Mungu ni hekima. Zaburi 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. Mano to som. Hiyo soma. Mano to som. Soma Psalm 119 130. Oko nang'o? Owacho kama. Iyo weche donjo kata ni ng'ama rieko ne tin. Kare kata ng'ama rieko ne tis ka an kama. Hata yule ambao sio mwerevu sana. Neno la Mungu likifunuliwa kwake anakuwa tu mwenye hekima. Buwinjo wachno. Nosebedo ler tomi kaka inyalo bedo kaka jakristo. Nakueleza jinsi ya kukua kama Mkristo.
ei dalani, katika boma lako, ei odi, katika nyumba yako, family katika familia yenu, maweche ng'eny, ambao kuna vitu vingi family kanyo, katika familia yenu. jomoko nitie makelo mana ji maliet pile pile. Ukweyo okelo mang'o, en kobiro to okelo ni mana paka maliet. Kuna watu kule kwenu ambao kunya waletea tu maneno mabaya. Onyalo bedo chuori, anaweza kuwa ni bwana yako, onyalo bedo chiegi, bibi yako, onyalo bedo wadu, anaweza kuwa shangazi yako, onyalo bedo kata nyathini, ndugu yako ama mtoto wako, kata onyalo bedo jakristo wadu, ama ni Mkristo mwenzako. Nyasaye biro puonji kako onego idag gi ng'ama chalo kamano. Neno la Mungu litakufundisha jinsi ya kuishi na mtu kama huyo. Nyasaye en rieko. Kwa sababu neno la Mungu ni hekima. Okwe. Ndalo moko min oda ne nang'ama ger. Kuna wakati bibi yangu nilikuwa mimi ni mkali sana. Uneno na tintin ni nalelo mana kadhako. Nilikuwa lelo kama mwanamke. Nalelo kadhako. Nilikuwa mkali kama mwanamke. Koro kare jaoda soma moni girie. Na bibi yangu alikuwa ananisoma hawa wanawake ni werevu. Daki ngeni bedo kodini tingachiel to se somo injini mawi moloko. Bibi anakuwa na wewe siku moja lakini amesoma kichwa yako akaigeuza. Koro sasa nong'e na lelo. Alikuwa anajua mimi ni mkali. Koro ka wach moro timore, neno likitendeka, tadwa na react. Nataka ni react bila amesema. Adware mondo achiw duoko ne wachno e yo makaka pare. Nataka nitoe jibu jinsi ninavyofikiri. To seche machiwo kama ni winjo ne alemo koso kalemo. Na wakati huo naomba ama si Kristo ndi. Mimi ni Mkristo. Wale yoma kodonje kanisa. Sisi natukienga katika kanisa. To jinero ni wangi uwe mapin munge Nyasaye. Watu wanaona kama tuko na kijana ambaye anajua. Sama chuma wacho wach Nyasaye. Jiwacho amen. Nikisimama watu wanasema amen. Yoma neni robe kado neno kikungori e bugo bok kweri. Na hawa amen hata kitimo kata babaya. Kweli hawakuambii kwamba wanafanya vibaya. Koro jaoda to kona nia. Bibi yangu ananiambia gimarach kotimni to duok gi gima ber. Ukitendewa vibaya jibu na vizuri. Kwe. Duok gi gima moa. Jibu duoko rach gi rach. Usijibu duoko ber na mabaya. Koda moa duoko rach koda duok ber koda moa. Jibu vizuri kwa ubaya ambao umetendewa. Jibu gima ber. Tenda mema ukitendewa mabaya. Dhako no nokonya kuso nokokonya. Huyo mwanamke alinisaidia ama kunisaidia. Kano yudo kapoda lelo. Alipopata bado ni mkali. Koro kopo no timne makosa moro. Akitendewa jambo fulani nje mbaya. Koko yie monda winji. Hataki nisikie. Odwa lingi wapi gadi. Ataenda na hayo miaka miwili. Koro kachi moro uloni yoboni mbaka ningende ngane na this and that is equal to those. Ndio atakwambia, atakueleza baada ya mwaka mmoja kwamba fulani alikuwa ametenda hivi na hivi. Idwa timengo. Sasa utafanya nini na baba? Abeni idwa timengo. Hakuna. Kare wanya sae elieko. Neno la Mungu ni hekima. Wanya sae okbimio ichulu kuoro. Neno la Mungu haitakufanya udhibiti. Neno matimo ni maraya. Kwa ile ambaye anakutendea vibaya. Okbitimo. Hautatenda vibaya. Wanya sae okbimio lar tiche yeka. Neno la Mungu haitafanya unugunika kwa sababu ya kazi hapa ndani. Roka kanisa mari Nyasaye bende katine jizie yero to laro tizi. Ati watu wakienda katika uchaguzi katika kanisa la Mungu. Katiu jogemo katiu. Watu wanaenda wanapiga katiu. Wanafanya kampeni katika kazi ya Mungu. Katiu. Koro ini biye yero. Sasa unaenda katika uchaguzi. Ewo ni dio di Nyasaye odi timi yero mari Nyasaye kare. Kanisa no se lokore pinchon kampeni. Sababu watu walikuwa wameshaanguka hapo awali. Okwe. Wanya saika ilgo. Ukiwa na neno la Mungu. Wach manie Timotheo marario. Sikia neno ambalo Second Timothy. Soma usikie. Wanya saika ilgo. Wacho nango. Timothy 4:2. Woko nango som. Second Timothy chapter 4. Wacho nango. Land wanya sae. Eneza neno la Mungu. Kechuni kwa Timotheo kimeludo. Weka roho yako katika kufanya kazi. Kata pinyi iwe kuzuri ama iwe kubaya. For better and for worse. Eneza tu neno la Mungu. My dear friend,
you serve God in the front? Can you serve God in the middle? Can you serve God at the back? Kama nade kod Yesu ni kama ne ka Yesu ni koro yongina ka Yesu ni koda okanyalo ingegi mome aero yalo mar kitepe. Najua ni kwa sababu gani napenda. Ingeni kanisa kanyalo dini moke yal hapa kanisa katangwe hata miaka kawachi ni dwa bedo mana wach machuoji okidhi yalo hauta kukubaliwa kanja yalo mar kitepe lakini vijatabu ajak awuoyo gi Nyasaye naweza kueneza injili wakati wowote makwera kwero marieyo tawuoyo kod gimuolo tawene gi ote to nying Nyasaye yudo duong' to ote magiyudo kanyo loko pachgi loko riekogi to giparo kaka Nyasaye dwaro. Yeye anaweza na injili kila mahali bila kuogopa kwa sababu yeye ni mwinjilisti wa vitabu. Biwinjo wachno. Je, umesikia hiyo jambo? Nitelo betuo ng'ato e kanisa ka. Wang'ni wan mwawiko wan mamako wirwan. Kwamba watu wanang'ang'ania aheo yumano hapa kanisani. Aheo yumano. Acha hiyo mzaha. Mano ok dwond Nyasaye. Hiyo sio sauti ya Mungu. Satan nigi rieko mar chapo i kanisa mar Nyasaye gi rieko na nguvu ya kusumbua kanisa la Mungu. Anyway, wakod biye kanisa maintie. Je, unajua kanisa ambao uliko ndani? Biye kanisa maintie. Unajua kanisa lako. Hii kanisa minenone. Hii kanisa ambao unaona we kikidere kakineneno. Usione jinsi hivyo unaiona. Into kinyal kete. Wewe huwezi kuharibu. Okinyal kete by all means. Hawezi kuharibu kanisa la Mungu. No. Nimekwambia bure. Ili mimi umedo first out. Wewe ndio utatolewa nje. Juda kanedwa kete. Juda alipoanza taka kuharibu kanisa. Juda nedwa kete. Juda alipoanza taka kuharibu kanisa. Ngamo kongo ywaka. Nani alikuwa kwanza? Andore maonga moa. Andore maonga moa. Keto. Kanisa ni uluongi. Umeitwa katika hili kanisa. Kanisa ni uluongi. Umeitwa katika kanisa. Okni umeitwa. Uluongi kanisa ni. Kanisa hili ni kubwa. Olos kanisa ni. Limetengenezwa. Kanisa ni Nyasaye oloso. Kanisa limetengenezwa na Mungu. Mondo miusempi. Ili iribiku ulimwengu. Mondo miusempi. Ili kanisa hili ohwaye ulimwengu. Aya, cheka. Kanisa ni limeundwa olose ili dunia ama ulimwengu upate onyo ili wajitayarishe kumlaki Bwana. Biwinjo wachno. Wawinja. Kanisa hili limetengenezwa olose ili watu wote jiduto wapate ujumbe wa kweli. Auta maradier ujumbe ote ni ambaye ni imeandikwa katika kitabu cha Mathayo. Andike book mar Mathayo. Kitabu cha Mathayo 24. Mathayo 28 19 14 mpaka 20 nyaka 20. Linasema namna gani? Wacha ni uko nango mondo wadika watieko. Tunaelekea kumaliza. Mathayo 28:19 wacho ni ya wagisi 28:19 inasema dholuo wacho ni ya lukoda Kijaluo inasema we achaga paga boro osemia teko polo kendo e piny omiyo biuru uloko kendini duto obed jopuonjrena ka ubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler kendo
weche duto manyisou to winjuru an kod ndalo duto nyaka giko piny. Amen. Emano chokgi. Roho mar Nyasaye osechoko weche tete Roho wa Mungu ameshachukua neno zote katika Biblia. okete i Biblia. Koro ka ng'ato lemo Akiabudu, ka ng'ato lemo e yo ma Roho dwaro, mtu akiabudu katika njia ambayo Roho tiende inataka, olemo kaluwore gi gimondiki e Biblos. anaabudu kulingana na ile ambayo imeandika katika Biblia. Wamiye example. Hebu nikupatie example. Chieng' moro Paulo ne yalo. Siku moja Paulo alikuwa anahubiri. Oyalo e piny Thessalonika, jo-Berea. Akahubiri Thessalonika. Okidho Injili. Akahubiri. Tume ochungo. Viwete wakasimama. Muofni onedo. Vipofu wakaona. Rong'onde obolo ludhe piny. Viwete wakatupa fimbo zao. Jomotho ochien. Wafu wakafufuka. Wawinjane gima ne jo-Berea timo. Hebu tusikie Waberea walifanya nini. Dhiane Kijoote. Katika kitabu cha Acts Kijoote 17:11. Acts chapter 17 verse 11. Agoyo kamano ne joma ni chien ka. Na nishukrani kwa wale walio hapa nyuma. Jakwat pile pile kwa yalo mbele kuto joma ni chien nindoga. Jogi ok nindi. Tukihubiri hawa naye, lakini hawa leo hawajali. Naona wakicheka. Nyasaye Mungu gwedhu. Mungu awabariki. Haya. Soma ne wawinjo wacho nao. Soma tusikie. Jo-Yahudi mane odak kuno ne nigi chuny mathuolo moloyo mago mane odak Thessalonika. Ne gichiko itgi mi giwinj wach gi chuny moyangore chuth. Kendo ne gisomo muma pile mondo gine ane weche Paulo gin adier. Wapenji, ginono wachno. Ginono wachna. Yogenono wachna. Walikuwa wanasoma na Mungu. Paulo ne wacho wach Nyasaye. Walikuwa wanaangalia kitabu. Koro Paulo seyalo. Paulo ameshahubiri. Imo osechango. Onini osepi. Toke laboratory mar Nyasaye. Wanarudi katika labi ya Mungu. Gidhi timo test. Wanaangalia kitabu. Gidhi timo ang'owa? Test. Nyaka rachon. Gidhi timo ang'o? To gima ne omiwani. Hii jambo ambayo tuliambiwa. En acid koso en alkaline. Anaangalia, anafanya test yake. Okwe. Koro te litmus paper ma en muma. Wanaangalia katika Biblia wana kama ilikuwa ni kweli ama si ukweli. Ne giyudo nang'o? Walipataje? Kuom mano ji mathoth kuomgi noyie kuom Kristo kaachiel gi jomoko buora ma ok jo-Yahudi. Koro bola piny. Asa giyie nikech giseconfirm ni gik mane inyisogi gin ang'owa? Wale kwa sababu walienda kwa Biblia wakajisomea wenyewe wakaona ni ukweli. Kare wach Nyasaye enono godo adiera kata miriambo. Neno la Mungu ndio inatumika kuangalia ukweli ama uongo. Emomiyo nanono kaperani ginene. Nanono wach carpet ni Kama niliangalia maneno ya hii carpet, ayudo ni koro udung'yo mabulu. nikaona kwamba mnunuo ya blue Na wacho gichir. na nimesema kwa ujasiri Ni anono. Mayudo ni dung'yo mabulu nikech wach Nyasaye osenone. neno la Mungu limeangalia uchunguza. Tukapata Uwinjo wacho Israeli kununua ya blue. ang'o matimore kawuono? Nini inatendeka leo? Nigi ranyisi. Watu wanapenda miujiza. Bwana manager. An kabiro kaza ni thiedha kikichanga. To winji. Mimi nilikuja ni Wach ni to nyaka iwinji. Kikidiriti. Wach ni manyaki winji. Neno lazima usikie. Koro kana biro kikonya. To wach ni kiwinjo. To kidwa konya to wach ni ukiwinji wawere kodi. Nikikuja kusaidika huko hospitali lazima usikie neno langu. Iwinjo. Na sikia. Iwinjo nyathi Nyasaye. Nasikia Wach Nyasaye neno la Mungu biro yangonwa. Itatuonyesha ni mata dieri kwamba hii ni kweli to ma miriambo. lakini hii ni uongo. Esa mwantieni. Katika nyakati hizi Idwaro honi nigi ranyisi. watu wanataka miujiza na yale ambao wanaona. Orane uru ka ji ogwaro nigi ranyisi. Hebu Iyudo ka jadwe mapata Mwadventista example biabia. Aeri ok ni ok aeri. ninakupenda. Ndiko wacho ni Neno linasema era okud wi ng'ato. Upendo Ai ibende kawuono kitemo winjo nyinga. sikujua unasikia jina langu leo. Iyudo ka jakristo machalo kama ma koro iluongo ni department. Mkristo kama huyu, hii ni department gani? Ma department
Ma women minister. Women ministry. Rangi gimedore mang'eny kaka sabu. Koro chunga. Simama tu. Iruka women minister. Unapata tuodo jelala Osati hospitali. Ugonjwa ameingia kwa ameenda hospitali. Topoko yudo hajapata jibu. Anaomba jiwe. Watu wanamhimiza. To ngato kode ni winjo nyathi. Mtu anakuambia unasikia. Hizo monewes maonge muma. Ni Nyasaye wacho niringie kano konyi akeka mawesi. Mungu anasema kimbia ndio utasaidika. Winjo. Katika ni Nyasaye konyo ngamako. Mungu anajisaidia. Ya lemo more. Nitie kuma kama kia got boro tini nitie kani kia got agongo. Unaelekezwa katika mlima fulani. Tora penyi mama. Sasa nakuuliza mama. Sami chako wuoth idi kaja lemo. In kari ini jango. Sasa unaenda kwa mtu ambaye anakuambia wewe uko na nani? Jango. Midi kajule. Unaenda kwa Jolemu na wewe uko na nani? Hivi. Yeye ni kwa Nyasaye ka ingo. To ibeli masakni. Ukiwa na neno la Mungu haujui kwa masikio ambaye anataka kusikia. Nyasaye neno la Mungu. Romeo Shadrach, Meshach na Abednego walisema kwamba kata koponi Nyasaye mwala mone oknyal timore nade. Hata ikiwa Mungu hawezi kutusaidia. Oknyal timano. Oknyal resowa. Hawezi kutusaidia kuturutu wadwa ni malo. Tunataka ujue kwamba tunataka ujue wewe mfalme. Kwamba ile sanamu ambayo umesimamisha hatutaipigia magoti chini. Nyocha machignika. Hii juzi jaoda ni tuo morogore kuome. Bibi yangu alikuwa na ugonjwa fulani. Kendo tuo nyaka sani. Na bado mgonjwa hadi leo. Koro lemo. Nilikuwa nimetoka kanisani. Nilikuwa nimetoka nikaingia kwa nyumba. Tiketa pe. Nikaekwa chini. Kuna ne baba. Naambiwa baba. Wach moro nicheka. Kuna jambo fulani hapa. Kori kuna ni mama moro no biro kae. Mama fulani alikuja hapa. Wacho ne mama. Akamwambia mama. Nitie mama moro nyalo konye. Kama kuna mama fulani anaweza kumsaidia. Mama moro nyalo konye mie. Mama fulani anaweza kumsaidia yeye. Ni madogo sime ne mama no. Akapigia huyu mama. Mama no penje. Mama huyu akamuuliza. Idonge mama mobede ko moro akola umachalo kama gisikat machalo kama donge ni wacho ni problem. Kama si ni mama ambaye amevaa nguo kama hii ndio unasema kuna shida. Mama no yene ni yeye. Mama akamwambia mano to chandruok makama ema engo. Kwamba huyo ako na shida kama hiyo. Koro sale ta Nairobi kadugo dala. Saizi niko Nairobi nikirudi nyumbani. Koro ukele mlete. Koro kiporo story kweli. Asa wakapiga story. Koro kakiseporo story. Wakishapiga story. Apenje ni mama. Nikamuuliza mama. Weche ginyocha no wachore kaka nyathini pimona. Hizi neno zilisemekana hivi huyo ananieleza. Biko na niye. Wakaniambia ndio. Hata penje ni nikamuuliza kwamba dinio kende Nyasaye sekalo kodi. Je, unajua sehemu ambayo Mungu amepitia mapita ambayo Mungu anapitia nawe? 1995 angoma noti moreni nini ilitendeka kwako? 1998 donge no se yuaki se walikuwa wameshakuomboleza. 2018 donge ngato biro motwe nyaka diang tati. Mtu alikuja akafunga ng'ombe 2018. Otwe diang tado akafunga ng'ombe katika paa. Koro mama ni chukore. Sasa mama anasimama. Mama ni chukore. Akasimama. Upenjo ni akamuuliza, mudu nani? Kijana fulani. Itwe mana diang tata. Mbona anafunga ng'ombe hapo? Kono mama limos odni seweo. Akamwambia mama nyamaza, hii nyumba ameshaacha. Okweuru. Odni seweo na diang chieni. Hii nyumba ameshaacha, acha ng'ombe ikule. Okweuru. Okwe. Apenye ni weot. Nikamuuliza uliacha nyumba? Nime oka wewe ngane. Sikuacha baba. Okay wewe. Sikuacha. To ngama no goli chandruok no nitie kosonge. Na yule ambaye kutoka katika hiyo shida yuko ama hayuko? Chandruok ma irigo Nyasaye manigi record. Hii shida yako Mungu ndiye akona record. Dhano onge manigi record mar chandruok. Binadamu ambaye akona record yako hata moja. Kata debe mane ngato chunye ngetuoni. Hata mtu akisimama wapi? Nyasaye nene dwache mondo timre. Mungu anamuona. Nyasaye. Lakini mimi mtendakazi wa Mungu. Okabibika
adimo choma ni nyiseche mag pinyni. Nitaenda kuinama katika miungu za hii ulimwengu. Kane masepuonjo ji yo makelo ngima. Mimi nimeshawafundisha njia ya kupeleka katika. Okabitimo mano. Sitafanya hiyo. Asenyiso ji yor ngima. Kendo asenyiso gi rieko matut Nyasaye. Nitaonyesha watu njia ya uzima alafu niache. So ponya para uchiel. Soma katika Ufunuo. Soma para uchiel ose para dek. Revelation. Mondo iwinj gima nitie. Usikie. Sama wantieni. Katika wakati Wach Nyasaye mayue. Omiyo jochiko itgi ne omini kod ranyisi. Nyaka jo-Seventh Day Adventist. Hata Adventista wa Sabato. Wacho nang'o? Inasema nini? Wawacho ni. Bang' mano, Hey. naneno chuny adek mochido machalo gi ogwende kawuok e dho thuol malich. Thuol malich mano Satan. Kendo e dho ondiek. Kendo e dho janabi mar miriambo. Chuny go gin jochiende. Kendo gin gi teko mar timo honni. Gidhi ir ruodhi duto mag piny. Koro wawe peri. Ang'o ma jachien timo sani? Timo honni kod ang'o? Anafanya nini sasa? Muujiza na vitu ambavyo tunaona. Kendo wacho ni gima kile tiwacho na adieri. Anakueleza kitu ambao ukisikiliza unasema ni kweli. Wacho kama, otimo kama. Alisema anafanya hivi. To en hono ma Satani motimore naye. Na ya shetani tutagundua vipi? Ni lazima tuende kwa Biblia. Nyithi Nyasaye na waita wana wa Mungu mondo wamul pachwa e piny ili tutoe mafikira kwa ulimwengu. Nindo mosemakowa tutoke katika usingizi ambao mondo wabuatie tich Nyasaye ili tufanye kazi ya Mungu. Kamimedo nyathi Nyasaye ijapuonj. Wewe ni mwalimu. Puonj nyawadu. Fundisha mwenzako adiera mar Nyasaye, ukweli wa Mungu. Ka ijapuonj, kama wewe ni mwalimu, jopuonje mag Adwen adi man ka. Ka ijapuonj mar Adwen chung' malo. Kama wewe ni mwalimu wa Kiadventista, nataka kuomba japuonj mar Seventh Day Adventist man ka, mwalimu mwadventista wa ambaye chung' malo. Seventh Day Adventist jogi bende wanyalo lemo. Seventh Day Adventist nitie gima dwa tadwa neno japuonj onge Ogengo ka. Hakuna walimu hapa kanisa la Ogengo. Seventh Day Adventist teachers wote wasimame. Kama wewe ni mwalimu na wewe ni mwadventista wa Sabato. Aneno ka koro gichung'. Na wana sasa wanasimama. Jomoko rito ni mondo jomoko ochunge ka gichung'. Wengine wanangojea wenzao wasome ndipo wasimame. To didwaro jomomata. Mitni luongo ni jomomata ka musomo. Wan ka wanyalo timo Kisumu. Koro winji. Sasa hebu sikia. Japuonj Adwen, mwalimu mwadventista manie sikul moro amora bedini private school kata public school. Uwe katika wewe india mbeti kupa intiere. Raise the banner of the gospel high. Ting bendera mar injili malo. Kawuono ka wadhi e sikunde wadhi timo gimiluongo ni wadhi e PPI. Leo tukienda shuleni kufanya PPI. Iyudo ka jopuonj Adwen odong' gin e office staff. Gin Nyasaye nosemiyo gidhi maber. Unapata kama walimu wa Kiadventista mana gi japuonj manie duty mochung' ne PPI emidongo. Uko na mwalimu ambaye alisomea PPI ndio umebaki na akoni nono. Nakwambia bure. Wang' mimiyo wang' oduong'. Nyasaye nomiyi tich. Moto ambayo itakuchoma ni kubwa. Ogoli pigiugi. Mungu alikutoa pale katika mondo ibed jatich ne kipogo rieko mar kitabu. Ili uwe mtumishi wake kipogo rieko mar wachne. Injili na masomo ya vitabu. To kane iseyudo wach Nyasaye, na ukishapata neno la Mungu, to koro tinde iwe Nyasaye. Siku hizi mwacha Mungu. In Nyasaye romogo ka. Wewe unakutana na Mungu hapa kanisa. Dhi mondo idhi land wach Nyasaye. Enda ueneze injili ya Mungu. Be nitie moko kuomu moro mokawe ne ng'ato buka. Ane. Hebu nione wale kati ya wale wamesimama kama ile mapinde kwa wajene Adwen buge Adwen go bet kitek. Wasikuza anasema hizo vitabu za nitie mokabuka. Erokamano Nyasaye ogwedhu. Wale ambao wamechukua vitabu wabarikiwe. Machielo kane. Thank you very much mwalimu. Asante sana. Erokamano. Ina wija kidwara ne kawo ne ng'ato buki. Nyasaye Mungu kuchukulia mtu kitabu. Mungu akubariki. Ikano mondo ibed ambassador.
uko hapo ili uwe ambassador. Inyalo ng'eyo kata ka kitero nyathi moro mineno kotegno to kong'e Nyasaye iye kacha mondo ae mondo oduog e ler. Unaweza kujua mtoto ambaye anastahili kutoka kwa giza. Inyalo bedo jayalo mar kitembe e skul kuma intieno. Exactly ukipogri gi ote. Mwinjilisti wa vitabu katika hiyo shule yako. E sama timo duong', Wakati nafanya wito aluongi kawuono na kuita leo ni jopuonj idwaro mondo udhi ubed ambasada. kwamba walimu mnatakikana mwende mwe ambassador. Ane japuonj mawacho ni en kawuono Nione mwalimu ambaye anasema plan ma en godo plani yake en mondo obed jayalo kendo japuonj. awe mwinjilisti Koting'o ote obedogo nikech wan gi akiwa na ujumbe. yor yalo injili e yore adi. Tuko na njia za kueneza injili mbili. Peter wan gi phase 1 miluongo ni Phase 1 full what? Full time. Don't come on. Phase Wan gi full time. Tiende ni mwinjilisti full ma time. Peter gini to gi wan. Ni kina hawa To nitie part time. na kuna part time. Kaka ineni ng'eyo Biblos ni. Jinsi unajua Biblia. Bende ne jayalo mar kitendi biro neno ka gik ma yalo pondo ni ifwenyo te. Ukiwa Kendo in jayalo maber. utajua zote. To ni ji yudore mani women ministry. Wan marom saboro. Erokamano. Koro ere japuonj madwa bedo adwa lemo ne japuonj moro ka. Mara pod iriang'. Nataka Pod iriang' onego iyal moloyo. wewe ni bado ni Adwa lemo ne japuonj moro ka madwa bedo part time literature evangelist. mwalimu ambaye anataka kuwa part time literature evangelist akuja hapa mbele tumuombee. Aha. Achaka penje kendo. En to ok en japuonj. Yeye si mwalimu, In ok in japuonj. wewe si mwalimu, Tineno chunyi. lakini unaona Ni mondo ibed achiel kuom ng'ama nyalo kowo adiera mar wach Nyasaye. kwamba uwe mmoja wale ambao wanaeneza injili ya Mungu. Nikech ang'o? Kwa nini? Wach Nyasaye mwawuoye ka. Neno la Mungu ambalo tunaongea juu. Nilisikia jinsi watu wa TikTok walipigwa. Na tunamweleza mwandishi aliyesoma angalikuwa na neno la Mungu angeandika hivi kama hivi. Angeandika anapeleka watu kwa Mungu. Angelikufa. Katika nchi ya Finland Mama moro nondiko ote. mama mmoja aliandika ujumbe. Kowacho ni kende ma Ruoth Nyasaye oyiego Anasema kwamba marriage ambayo Mungu anakubali en e kind dhako to gi dichwo. ni kati ya baba mwanamume na mwanamke. Nokawe motweye. Alichukuliwa akafungwa. By last year naende dia lakini. Mwaka uliopita alikuwa na 2 years Kecho katika owacho fungo. mana fungo mar muma. Sababu alisema tu fungu la Biblia. To mano moro manade kutweya nikech wach ngima. Ni furaha nikifungwa kwa sababu ya To mano moro manade karema chwer nikech atimo dwaro mar Kristo. furaha damu ikibubujika kwa sababu Waluongo nyithindwa kawuono ni kapod in gi teko. Chung malo mondo water injili. Seche osechopo mondo wachung' malo wadhi watim neno mar Yesu Ruoth. Seche osechopo mondo wadhi watim neno mar Yesu. Nyaminwa chung' malo, wadwa chung' malo, wadhi watim neno mar Yesu Ruoth. Seche osechopo mondo wachung' malo, wadhi watim neno mar Yesu Ruoth. Piny to iman, tiluongi nyathi Nyasaye mondo iriwri gi kanyakla mar joma timo dwaro mar Nyasaye mondo wachwal wach Nyasaye. ili tueneze ujumbe wa Mungu. Ne kaka ngima nyithindwa matindo timre. Kuona jinsi maisha ya Ne kaka nyithindwa matindo inego. watoto wetu wachanga wanauliwa Mokwalo gir ng'ato. hata kabla hajaiba kitu. Onge haki e piny. Hakuna haki ulimwenguni. Buk ma Isaya 59:14. Isaiah 50 Wacho ni ka ng'ato obedo motang' gi richo, akisema mtu akikuwa ikwane ka jadeko. mtu akiogopa dhambi Ranyisi idwa ni negi marom nade mondo ilokri iwe yoreni marichogo. Be inyalo bedo jakristo ka chieng' rieny. Be inyalo bedo jakristo ka chieng' rieny. Be inyalo bedo jakristo gotieno. Je, unaweza kuwa Mkristo wakati wote? Be inyalo bedo jakristo ka in e dala. Kristo nyumbani Kata ka in e oko mar dala. ama nje ya bomba. Be inyalo bedo jakristo ka in e kanisa di. Unaweza kuwa Mkristo kanisani Kata ka in oko
oko ama ukiwa nje kata kumoro amora mitie ama mahali popote. Sauru sipna. Muda umeisha. Onge gimodo. Hakuna kilichobaki. Ukimwona uoni. Ukifikiri na kudanganya, angi kau thuolo. Uchukue nafasi mondo idhi som buku. Usome kitabu mar chakruok 6 cha Mwanzo 6. Gik manotimore ma Nyasaye chunye vitu ambazo zitendeka hadi Mungu akawa na uchungu moyoni. Gige matimore kawuono. Na hizo ndio zinatendeka leo. Ng'ama tin. Mtu mdogo. Young person. Mtu mdogo. Ngima ni nang'o ka Yesu onge. Zaburi 119 verse 9 wacho niya. Fungu la Psalms 119. Ng'ama ere kaka ng'ama motin. Duriti ngimane bed mang'o. Mtu mdogo anaweza kuchunga maisha yake gani? Duriti ngimane bed mang'o. Anaweza kutunza maisha yake kwa njia gani? Kumako chikeni aruth Nyasaye. Ni akishika tu amri zako wewe Mungu. Miyo wariwo kar mondo udhi street ka udhi ng'anyo. Ka uriworu gi jolweny matimo dwaro mopogore gi dwaro mar Nyasaye. Riwru geuru gi jolweny malando duok Yesu Kristo mokalo machiegni. Badala ya kuungana na wale ungana na wale ambao wanafanya matakwa ya Mungu. Jabura maono bro chwako. Wana be. Hebu niulize. Yesu jabura maono tok biwe. Yesu hawezi kukuacha. Kwa wito wa mwisho nikiomba. Ere ng'at manene chunye. Nani anaona moyoni mwake? Kwamba yeye odwa chopo kuom jigi ote. Anataka kufikia watu na ujumbe. Achiel kuom jayalo mar kitepe. Awe mmoja wa injilisti wa kitabu. Sama piny ogikeni. Wakati huu wa mwisho. Ang'eyo ni tijni ji biro kodi. Bito tich ma ji chandore. Mapita giliwuotho ka imani ok chiem. Najua watu watakwambia kwamba hii kazi ya shida. Pita no nigi remo moingi. Lakini hali lakini akona damu yabitio. Mane kaka nochwere bito ng'eny seriously. Damu yako ni nyingi hivyo ndio chunyi beng'ich kata paka mocho. Mani Yesu. Ungelikuja kwa Yesu. Awero wendi gi dhoga tibiro ka atiye kota lemu. Na Yesu mondo owari Yesu enolalo makalo aora to in kidwaro neno no kamachielo biri Yesu jawar mondo owari biri Yesu mondo owari Yesu enolalo makalo aora to in kidwaro neno no kamachielo biri Yesu jawar mondo owari. Obena mabiro tang'eyo maber. Ang'eyo ni Ruoth Nyasaye. Najua kwamba Mwenyezi Mungu nigi joge iye ka. Akona watu wake hapa ndani. Bado timo tich Nyasaye. Kazi ya Mungu. Wauru malo mondo walem. Mke ili tuombe. Jakwath bika. Jakwath bianeka. Mzee wa kanisa uja hapa. Jakwath reti. Jaduong' mar lamo achiel kuom jodong lamo bika. Mama pasta wao kuja hapa, wewe utaomba kwa Kiswahili ili wote waelewe. Wadwa lemo kwa selemo. Tukishaomba mokwongo wa seche mwalemo go. Wakati tunapoomba joma nyaka wa consider wale ambao lazima tuangalie mwadi consider gin joma achiel kuom joma nochiwre mondo kaw muge. Mmoja wale ambao walijitolea kwamba wanachukua walemo ne joma dwa kaw otegi mondo otegi otimre nade. Kisha tunaambia wale ambao wanataka kuchukua ujumbe mondo otegi okelgi machiegni kuom ng'eyo Nyasaye ili ujumbe walete. Come and read this list very fast. Wadwa bika kech wadwa lemo dichiel. Hawa wote ambao wanasoma waje hapa mbele. Mako selem tibiro neno ka ji mako gate dhi. Mak microphone isom nyingo pio pio gi bika. Dago North wan gi Florence Atieno, Nancy Akoth, Ogeng'o B, Lydia Akinyi,
Dickson Onyango. Ubiabia mapiyo. Ukisikia jina lako unakuja hapa mbele. Elda, bimachigni konyri gi jayalo. Jomosomo go biabia mapiyo piyo. Wala wamesomwa waje hapa mbele haraka. Wanua mapiyo piyo. Florence Atieno. Nancy Akoth. Nyakabu. Ukishapatiwa kitabu usiende kwa sababu achako. Florence Atieno wenda Nyasaye. Ere Florence Otingbade. Nancy Akoth wenda Nyasaye. Kikiwe wachni ng'ato mai. Ng'amachielo? Nancy Akoth wenda Nyasaye. Nyasaye mondo konyi ka wachni dhi losi. Ogeng'o bi. Chaki los ko ng'amachielo. Lydia Akinyi Bible. Gedalera kama. Ine Lilian. Bible. Lydia Akinyi Bible. Bible. Lydia Akinyi Bible. Dickson Onyango Bible. Dickson Onyango Bible. Rongo Jared Jaduto. Kamera kawi. Jared Jaduto wenda Nyasaye. Ka Jared nitie machiegni. Doyle Omoro wenda Nyasaye. Monica Ayugi wenda Nyasaye. Masi Marongo wenda Nyasaye. Masi Marongo. Kibo Mary Achola wenda Nyasaye. Mary Achola. Beatrice Nyakiamo. Beatrice Nyakiamo wenda Nyasaye. Ogeng'o Carlos Imori Onyango. Carlos Imori Onyango Bible. Faith Akinyi. Faith Akinyi wenda Nyasaye. Carlos Onyango. Faith Akinyi. Carlos Bible. Faith Akinyi wenda Nyasaye. Rehema Akinyi wenda Nyasaye. Rehema Akinyi wenda Nyasaye. Bible. Buk wenda Nyasaye. Dago South Samson Otieno wenda Nyasaye. Collins Omondi wenda Nyasaye. Ambassadors Albert Osano Bible. Joshua Cedric wenda Nyasaye. JB Bilian Bible. JB Bilian. JB Bilian
Bible. Wan kijo wananyucha Mose batisi JB Bible. Jo manyicho batisi igani gibi mbele ka. Jo Mose batisi igani.